President jangka Meghalaya Football Association uba Hamlet Sondoling hendak sengi ula pelipaj ba ya ka Mairang Super League arjar arpusan bat ula aitiru ya ka kali kitnongpang sa ka Penden Umyong District Sports Association ya gani jingilang ban IT ya ka kali kitnongpang bat ban pelipaj ba ya ka Mairang Super League apen long hamadan dom maulum Penden Umyong Mairang ha ka ba kidon baro Sportli ki club kibaya simbenta ha kini ke Lempung. Habakren kum ukongsan ha kini ke Sengi ba Hamlet ulai kublai ya ka PDSA kabala penlong ya kini ke Lempung kum simbenta ban plelat ya ki kun samla jo ka dong ka thain ke badon ki sapi lekai bakin kiu syaprang ha ke jingi lekai ka jongki. Uba Hamlet ula pentebro ba ki don kum ba Sportli ki club kibala simbenta ha kini ke Lempung bat ka club kabayo banra ya kanam ladu kanyo bani simbenta ha ka Meghalaya State League kaban mikmat na kabanja ka Penden Umyong District Sports Association shu ula ongru ba ka jela Meghalaya house nem arjar arpunyo kanyo ban penlong ya ka national game kumta nakalyang jong ka MFA kala trishitam ha bat lek chakaleng ki jaka nong kendong ban wat ik samla donsam ha ka kamele kai bat antungro ikinong hikai niki coach ban pentibet yaki namar kikwa bak jela Meghalaya kanyo ya kajingjam. Hang bukum gini kupor kepakrepang nasim negar kebu dapat kap jauh le uribon kabelong kedak kejintai tuba yang reka ambulans kebala air kerpang saka Penden Umyong District Sport Association namta kejing rekam kejongka pada skam blay merkan pada kerku ya association baru pada kali galong tidak baik pada dia di bisnis. Balambot ulang ke Presiden jangka Penden Umyong District Sport Association Saudara jang Stong Penden Umyong Babel belum saudara jang ke Mairang Mission Ibarat itan bandar ikan ke Kepor Kisodar kat pikiran ke Kepor Kini dalam Stong Ki official kakiak jang association bola kat Kibedon Yepi kiri eti bol di kadang hain bro kawai. Kesobanai kubleru ye bro sport league team. Kibedon apa ke Mairang Super League dan ke Super Division. Kerbang ye ki art league team kibedon play menjaga ski. Bakjut kublai ke Bakarpang, bakjut semur ke Bakarpang. Namta ke Penden Umyong District Sport Association. Kebah sisieng ke kolinga pada bandar kat Bansaki. Yang ini kasperli ke jompi. Kedai juga warna yang pori kecil kublai dan yang jom ke Meghalaya Football Association kerbang yang ke Penden Umyong District Sport Association kebolong kawai nak hot jom ke MFA kebatai stong kebasimkia bat kebabuat baik berhenti yang borong ki kalenda yang kebalik dari MFA nilai haki. Kesebelah kublai di present berpro di hot namar klasim kia yang dikekam kajing trek jompi sisa kelora si bon ki montoy namta jo ki samla pie yang football dengan dong batakai delong ba ki trek jompi kimi bon di samla putbit haji lekai football baleng ba kani ka supervision bagi pelong mata kemalong mene kanang job joli kaniyo pada simenta hawalei bat ka Meghalaya State League
kini ke league ke bahaya program legislahi bro away. But as of right play association, lengkap disem kia kejongki, ki peluang bukan league, ni sayo, ki club, ki champion, bersama mata hati ni kemudian sendiri. Berapa info di kapor kembali tip, okay, jalan dia kan sepertiang, ya kan national games, harusnya Arjar Arpunyo. Nak yang ni kom dia nabi. Mentang la persen balik kalian kiasian benpen berjengok benyet. Di player berjebet. Lembak kibakum kini ki league berber kibak asal juga kibak. Ginja pikir apa? Nama orang ini national game kalau apa mereka. Ngira buat berjalan berjasi ke tim kalian yang jinjok. Ngira persen mereka kalian. Ngin skau dan ngin yet di player ki bertebet ngin sepat ya betul bagi saya ke coaching kita jongki dalam di coach ki bertebet ki baramba ki pengidan report jalan dia ni minta ngin persen banon raru ki coach ki baramba ki barang singkai namata ki player football jong state kajuni nama ki kwa baka jalan dia hakika national dia belum ajar punya ki kwa penyo ya kajinjok terdapat kot yang dikerjakan di pebon malang supaya bakar bangru menjadi association mentrejong berbeda hoki gilik nama berbeda nama gilik seyo yang peliar kibat. Tetapi yang juga report keseluruhan kita sisi ketika association pada kerbau kerbangru yang kita sporting jompi kalau keberjom pada bet bat kuliah denti berkebun mana kini kami kesin paling kong lawan kesin paling kong hamil macam senam, bersaki kali kejongpi. Pada rupuan melakukan ngom, bana benda kepada umum district sport association dan persian ban prior ambulans. Balai, nama bahag jila kay rupuan. Ambulans kolong keberengam balai bandon, nama ngintip kay bencana jila kay rupuan. Kumajai kidiasi balai fu meneh. Dalam day berang ambulans yang kedua cengia, nam tak kidias rupuan. Andai ngasuk kemen ngasuk tenat, bagi ege bangla kular, tak sin berkambangan, menontak sin mengarungan, lalak lebat nyo, yer ke ambulan lemba uci besar. Bagi eskem, kaya kambulan sekarang, ya pi kepada miong di sport association, bak kini kambulan kena jisagri, nampak kasus pi, bagi ia kajisa juga association kedua berprogram ya kini kambulan. Tapi tidak bagian kubesibun, penangnya cakran. Ada yang district sport association, naklian kembali pi, ngine dar kali pi, ngine betul ni pi, ngine kerjaan pi, habang kintiyo, bersai asal kong, jog samla haji lekai pun, kublai kublai kembali berwaktu sebut.